Kirangeithi ciakwa na ngwitogeni muno mwiroreri wa nyarari ya Murang'a ngehoka ukiri thayo na gucokeria ngatho cia mwanya ni unyitaniri wakwa na guthie na mbere na kunyitanira na ithue guku kwa nyarari ya Murang'a na ndeto iria tukiri niyo kwa ndagika ino ni ndeto ya gukenererwo ndeto ya gwikira ngoro thayo na ino ni ndeto yatiga andu aingi muno makiria makenete na mari na gikeno muno thini wa ngoro ciao undu mwe na aini na muno makiria aini a nyimbo cia kugocia mwathani na ni thutha wa Joy Janet gukorwo akirekereria ndeto njega ya matiga othe mari na gikeno ona magikorwo magikimu congratulate. Joy Janet na uria ni muini wa nyimbo cia kugocia mwathani ni muiritu munini na urakorirwo arikia kirathi gia form 4 last year na agikoretwo akiri muharini wa mbere hari airitu aria nini kana mbeu njithi aria makoretwo makiyukiriria muno makiria na Joy Janet a wiki higiri hituku ni aragikoretwo agigika interview kuria guo kwa Inoro TV tafari-ini ya rurumuka na oni thutha wa Helen Muthoni gukorwo agigitiga awira na riu Joy Janet ni agikoretwo kiandika thini wa nenda ciake cio kinyaniria haha ugo mwena wa Facebook agikiuga ati riu ni atwikite muhotani kana she is the winner. Ngiguthomera ndumiriri ria Joy Janet agikorwo agikirikireria ni ati terrain are you guys ready, ndi muhotani coming soon na agigikira post eno agikiuga coming soon ndi muhotani Joy Janet I am a winner na otamutugo mafans ake maikorwo magikenerera muno makiria ndeto ino na magikimu congratulate muno na gutengera hau mwena comment section gukorwo magikimu congratulate tata mundu gwitwa Msomso agikimira match ready dear one congratulations Mia Bobo congratulations I can't wait Elizabeth Gakenia congratulations Joy Triza Jerry congratulations Lucy Wajiru Migwe agikimira congratulations mundu gwitwa Ruth agikimira my favorite of all time youngster we are more than ready Caroline Joki congratulations and waiting Mary Dongo Mary congratulations and waiting mundu gwitwa Tabitha Wajigwa ikimira congratulations girl we are eagerly waiting icio akiri imwe cia ndumiriri iria mafans ake maikorwo magikimutumira maikimwira marakimwendereria maundu mega na they are eagerly waiting for the new release ya the muhotani kana I am a winner maundu magigieterera hihi wikorwo magige speculate hihi uyo wahota gukorwo uriri ringi ruri rwimbo rwa ruroka rwa gukiuga ni muhotani ona kana ningi aragikorwo agikiuga ni uragikorwo kihotana thini wa tafarira ya rurumuka na ni urigikorwo kirehe tafarira ino ithenya-ini iria uri urakiriho wikeneta Helen Muthoni na marigikorwo magikirehe tafarira ino mundu uikaine eta DJ Covenant na ona gukiuma guku kwa nyarari Murang'a tugakira Joy Janet. We are wishing her all the best and congratulations for the new release kana the thing that is coming sooner na gumenyithie mwiroreri macio no mamwe mamaria tukimana mo kwa ihinda riri ni ntuguthi na mbere na kumenyithia mangi maingi maria marathi na mbere na kuhanika na muno makiria kuma guku guo nenda-ini cia ukinyaniria na ni undu wa news ici na ingi nyingi nguhoya na gitio witikira gukorwo gi subscribe hanyarari ya Murang'a o like na ndukariganirwo ni gukorwo gitano notification bell anigetha hindi ciothe tuki upload videos ro ugagikoragwo ukiri wa mbere gukorwo ukimiamukira nie njitagwo nyarari ya Murang'a ni ngatho.